Пока. Бисенгендегіне. Так. Хамисин сообщенияларыңызды оқышам да. Так. Керек. Исәнмесез? Ничек хәлләр Алина әйбәт? Сезнең ничек? Исәнсез хәлләрегез ничек Зөлфира апа? Бик әйбәт, Аллаһка шөкер. Балташка кайчан киләсез? Без Балташта инде булдык бу сезонда. Шуңа күрә быел инде Балташка өстәмә концерт куярга хәзер соңдыр дип уйлыйм. Туйда үзең генә җырлаган җырыңда кирәк. Без бүген карап утырган дик Алмаз белән ниһаять өйгә Wi-Fi куштырдык, Кытай чап киттек. Гастрольгә. Шунда мәйтәм, шул видеоны кертергә кирәктер дигән уйда кирдем. Бирскига кайчан? Бирский ул Себердәме ул? Кто тебя обидел? Еще раз разберемся. Никто не обижал. Меня невозможно обидеть. Элекеге жыр булса тагын да әйбәт булыр иде. Минем элекеге жыр түгел, мин Фирза абының бер җырын җырлап кертәсем килгән иде. Сәлам Зөлфира, сәлам Ренат. Ничек телисез шулай ягез? Ярар. Привет. Артурабыз сәлам. Сез бик матур, бик рәхмәт. Сез тоже бик матур. Привет. Сезнең матурлыктан көннәшер, бизәнмәгез, бик шибер. Бизәнмичә булмый. Мин бер нәрсә әйтмим. Хәзер инде кызык кына әйбер әйтәм, бизәнгән бит төсле, бизәнмәгән төсле дип әйтәбез инде аны. Вот шул. Бәлки хәзер дә гармунсыз гына җырларсыз. Син уже апа. Икенче юк, хәзер җырлыйсы килми, бизәнрәк кирәк. Икенче атнада бу көнне Чаллыда Алла бирсә түземсезлек белән көтәм. Без тоже көтәбез инде Чаллыдагы концертны, Алла бирсә. Бирск Башкириядә. Мин Башкириядәге Бирскта булганым бармы икән? Рифат белән булган булсак кына. Бирскида, по-моему, без куймадык концерт. Мин нигәдер истәтмим. Исәнмесез, матур парларыбыз. Әти белән әнидә Мамадыштан концертыгызга билет алдык. Концерт бик шәп көтәләр. Бик зур рәхмәт. Алмаз кайда? Алмазлар. Нитәләр? Безнең бит конструкция җыярга кирәк. Бик озак иттереп. Безнең концертка әзерлек шул конструкция җыеп үтә бик вакыт. Бер 40 минут. 1 сәгатькә якын җыялар аны. Аннан соң без ул полотноларны кидертәбез дә и үтүклибез. Менә шулай итеп үтүмәл. Әйдәгез, бергәләшеп бизәнәбез. И күңеллерәк тә булачак. Беренче сорау булса, насчет ничек дип әйтим инде? Бизәнү буенча, что ли? Сорауларыгыз булса, әйтегез. Мин җавап бирәмен. Без бит инде күп бизәнә торган кешеләр. Нефтекамск якларына килмисезме? Мин Башкириядагы гастрольный афиша списогын белмим. Шуңа күрә бер нәрсә дә әйтә алмыйм. Бер генә куплет җырлагыз. Нинди җыр җырлыйм? Әйдәгез. Борайга да килдегез. Килербез, матур җырлыйсыз бит. Рәхмәт. Привет, хәлләр ничек, нишлисең? Менә утрам, бизәнәм. Динә Закирова катнашамы? Сәламәт. Бүген Динә Закирова юк. Бүген концертыгызга киләбез, Алла бирсә. Көтеп калабыз, Чүпрәлегә килегез. Ярар. Алла теләсә. Килергә язсын. Чүпрәле. Чүпрәле кайлы. Сез бизәнмәсәгез дә бик шибер күстимәсен. Рәхмәт, кар ява. Алмагачларын җырлам. Яңа җырыгызны күбрәк чыгарсагыз, ите Зөлфирә, бик көтәм. Кайсы җыр микән ул? Минем урман буйлар. Яңа җыр Айдар Тимербаевныкымы? Попурин да бик сорыйлар миннән. Аны тоже яздырып, Алла теләсә, ВКонтактеда чыгарга кирәктер дигән фикергә килдем әле мин кичә. Бүтән җырларыгыз да матур, бик зур рәхмәт. Миңа бик приятно. Минем обычный җырлар инде. Ленсә бүтән кешеләрнекеннән арып тормый. Так. Бир кулыңны җырла инде. Ул бит дуэт безнең. Исәнмесез, Зөлфирә, сезне яратабыз. Бүген кич очрашуны көтеп, рәхмәт. Сез инде прямойда кирип карап утырмагыз инде. Бизәмәгән килеш. Бизәнербез, Алла бирсә, матур булып чыгабыз концертка. Мин бит
Сөйлешіп ұныттым. Крем сүртіре. Вот, ку-ку. И там что-то эшіттіре бітні. Так, буадан соң ол аға, жаным тіліп тиіп жырда әлі бір куплет. Жаны тіліп бүтіріліп, аппақ қарлар яуа, бірінші қар тәуге ярдай, тек хәтірде қала. Вот. Крем сүртмәдім бейт. Мына біз бітінде концертларда еребіз. Ең ұшамағаны. Бізге бітіндегі бүтін әйбіріне прям мені шойттырып тщательно қораға керек. Әмінемді қораңғы, мәселен. Мен бір нәрсе көрмеймін, тональный кремім дұрыс сүртілген мекен, или дұрыс сүртілмеген мекен. Шоу көремін, шой қол білән шықырға керек. Так. Исәнсіз күтәпсіз вам рахмет. Какой фирма уходовая косметика вам нравится? Мен дұрысың еткенде косметика бекелінен сәнетін. Мына меңа Мэри Кейдан бүлек еткенлер еді косметикалар. Теге уходовый түгілімді, конечно. Но айтар то, что аны гормональный деп. Мен де аны бек осторожно аны қоланам. Теге қорқып қана. Надеюсь, все нормально болар. Бұлай уходовый косметика. Мен маскаларға оларға тұрышам. Мен лантан өткеннен көп косметика алып қайттым. Шул. Бұлай корейский косметика намақтылар. Міне қойтқаш олай біса шулардан косметика оласы келе. Именно міне па уход. Бұлай тональник Ив Лоран. Корректор да не менің сухой. Мен верленсе бек беземнен да бетінде. Дұрсын еткенде. По полю бек кетем. Рахмет, вы очень красивая и милая. Спасибо. Сен мотор красивый. Рахмет. Тойда жырлаған жырығызың аудио yazmaсын көтәбіз. Olmazda кішейте yazырмысың олсаң дейінді. Тойда жырлаған жырым өтем. Кімге керек енді ол бетінім етем. Мен сеңа бөлек еткен жыр өтенім етем. Кішке кереклі жырдыр деп ойламын менен дегенім. Бізден Хайраң мұна сұраушы болды, кстати, ол жырны. Мен оптырап кеттім. Ол бетіне қолыма менің жырым түгіл, мен просто яратам ол жырны. Аны қозан егітлер жырлы есі что? Артур Марат. Әлекеге қозан егітлер енді. Вообще мотор жыры. Мен ашылай әзірек кіні қошыны формаға кетірем. Чүткіні. Тлешеден бик мотор булмаска. Я вот тоже подумала, как так без крема тон намазала. Меня там везет людям и без крема ходится. Я именно обычно крем сертем, потому что тональный крем битул ленжи вошли на разум. Эй, элек оқығанда колледжда шул келіш килограмм білән тоналка сүртәйік та, мұнда бит қап-қарамда мойын оппақ. Шуай кетәйік оқырға. Шуай егітлер білән жүрмәген енді біз. Неге ақ мойынды кішілер деп әйткенлердір енді бізге. Қазір қошынығына рәтләп бітірім де. Чуть-чуть осталось. Бұның оказывается қошылай екен дерлер енді. Менің бір туған апам қошылар ясы бек мотор еттіріп. Менің аңа бараға уақытым жоқ. Хотя ол меңа бушқа ясаса да, даже барғаным жоқ. Бек көп шақыралар реклама бойынша да, папар тұру қошылар ясарға. Мейтем, қызлар рахмет мейтем, мен бір туған апама да барғаным жоқ. На самом деле, мен аңды кішілерге сұқланам. Өзі тілеп, шул ішіне башқарып, өзінен үйреніп, өзліктен анар қойларда оқып шығып, өзіне мақсат қойып, мен шушы іш білен хочу заниматься деген мақсат қойып ішлеген кіші, мен думаю, вообще
Это очень дорого, вот стоит деп айтамын соңында. Хотя она могла просто сидеть дома. Так. Шер қонатым дегенні жырлалі. Тұтынышып қолына қолға, бәйлегелі ойына ойға, сен деп кінә мен бе жанатым. Шәшләріне шәшләрге бәйлеп, сөнмәслігі болсын мәхәбәт, сен бит минем ұшар қанатым. Хамин тананик сүрткеннен соң, сүртем ерінге бальзам. Натуре сибириковой биолип бальм деген. Биобальзам для губ. Ямамо. Ямамомо екен даже. Вот. Бар жырларыңыз тамадыр Сульфира бик рахмат. Бізде қошан келесің. Бигрәк простой шулай булып калыгыз. Рахмат, балагыз юкмы соң? Пока юк әле. Пока миндә жыр гына үсә. Зульфира киләсе ел концертта күбрәк жырлар җырлады. Тырышам ала берсә. Обязательно. Инде жырларны әзерләбез әкренләп. Бизәнә соң то. Теге матур жыр карлар ява җырын җырлап алды. Бик матур җырлысын җырладым инде. Хәерле кичләр, Казанда концерт чапылды. Рахмат. Чем красите брови? Май бров дигән идер. Честно айтам, базардан алдым. Чөнки кош уяп кына битке әллә нәрсә чыгып кайтыргандыр инде дигән фикер. Мен уже моның белән 2 ел пользуюсь. Мен шундый шуй. Мен прям балдею. Мен әллә нәрсә кошым үземнеке дә кара бит инде. Мен аны әллә нәрсә буйра да кирәкми. Теге чуть-чуть гына подкорректировать. Шул син була да бик матур бит. Рәхмәт. Ирин кая то. Аңламыйм. Көнләшмәсен ось. Что-то мен сені оңға бітірелмем. Привет, брови, бик матур рахмет, таушың матур рахмет. Әлі мені распеті, сәлем нешлесің рахмет. Міне өт, отырам сіңімлен сөйлешем бейсені. Міне бұл бик матур бұйтырам помада, шынды бардовы түстер шекелі өзі. 24-ші тон, клиник еудімін, нәседек, клиник еудім. Әзірінде самый сложный момент. Үс, бұйыл. Синден инди жир. Киш белән килеп карагыз. Асфаласами, что будете делать? Локоны, скорее всего. Выпрямлять не хочу. Что? Неохота. Урман буйларын жырлағыз. Эх, урман буйлары, бұрылмалы юллары, қайтып келем аулым сиңа, түзер хәлем қолымады. Жырларым сыймай жаныма, шығамын болынарға. Урманарда юрим жырлап, үзіліп сағынғанда. Эх, урман буйлары, бұрылмалы юллары, қайтып келем аулым сиңа, түзер хәлем қалмады. Сарманда күтәбіз, билетлар қолда, ура! Но, 10-ші рәт болды. 10-ші рәт бітін бейбет. Сіз нәрсе? Ескетке шәп орыннан болған, ерақта төгіл, яқында төгіл. Бейбет орында отырасыз, сала демес. Сен бек матур өзіңе тартып тұрасың. Рахмет, ағам нравится Mary Kay косметика. Әлігінен шының турында сөйлегенім. Бүгінгі күнге қадар мен шош ешем яғып тез. Бүгінгі күнге қадар мен Mary Kay косметикасы білен ғылыммен қолданғаным еу, әмі меңа бір қойда шестайда білек еттілер Mary Kay косметикасын. Аңа қадар мен айткенер, что менің қоланып қарысы келе, мен түрлі косметикалар білен қоланыр ардым. Чүнки битім, ғымымен кішінің организмі бір түрлі әйберге тескөнеге. Мен өзімде бір түрлі әйберден бик тез туятыран кіші. Мен организмда шондай. Шуңа көре түрлі фирмадан түрлі косметик қоланырға тырышам. Mary Kay косметикасын мен айттылар гормональный деп. Шуңа күрә мен аның миңа бүләк иткән косметик белән бик осторожно гына кулланам. Мен аны начар дип әйтәсем килми. Пока әле миңа зыяны тигәне юк. Миңа пока ошый.
тіге менә үтіріп бітіріп мақтысым келмей аларның фирмасын. Пока нравится, пока нормально. Сіз алмаз білен шундай шағансыз. Наверное, молодец. Рахмет. Искиткеш тауыш, молодец. Мурашки идут по всему телу, когда вы поете. Спасибо. Алайка, Нира, сәлем. Мурат, сәлем. Сіз бүгін қоя. Біз бүгін Алабуғада. Исән Сильфиретеш қашан қойдырабыз? Теш қашан қойдыр? Менің бүтін түшлерімді өзірінде Аллаға шүкір теге артық болған ақыл тішімні алдырып аттым. Пока меңа түш керек түгіл, меңа бір 40 еш болғанда мен сізге обращаться етермін, несі что тішлерім түші бітті деп, түш керек едіп. Сіздің білен сөйлешіпті, бізеніпті ауыра екен, оказывается. Біздің ауыл сандуға швецин Зельфиреке, біз сенің білен ғырланамыз, соңышлар саңа. Рахмет, Резида апа, менің бірінші оқытушым. Рахмет еусын. Бик приятно. Чихалерсің, Резида апа. Міне, сіз кіргешқа сөйініп та алмайынды. Шучу. Халық аптырап болайын, сешілі бұл көзі білен деп. Ну, жой безенемін мен. Чем пользуется Мэри Кей? Сухой корректор Мэри Кей, минерал әленса деген. Бұл пудр, по-моему, ты рассыпчатый, аннан соң меңа берілер финишный не дедір әйбір. И берілер блеск для губ. Әліге шулар білен пользуюсь. Пока меңа ұшай. Рамбар юларын бик яратып тыңлайбыз. Бик зор рахмет. Ол жеріне тоже меңа яздырыға керек. Ғомумен бүтін жерларында яздырып, біздің алмаз білен Алла бірса қиялдағына болып қалмаса ярайынды ол флешка шығарасыбыз келе. Алла бірса бүтін барлық болған жерларыбызына яздыртып. Алла бірса. Тауышығыз, аңды тауышсыз жершілер сирек. Рахмет. Сіздің орқада мен өзімнің кереклігімді соным. Туем. Зор рахмет сізге. Очень приятно. Нық приятно. Да ведь әрмәлі мишерлер. Привет, ябығынды. Өзің ашамысың, что ли? Яратмын мен андай темаға сөйлешуге. Пожалуйста, язмағыз әлі шу ябық, тоза, семіз. Тағы нәрселер язаларға ерталар айланды. Жейін міне шундай бір нәрсе керек емес. Әйбірлер. Сөйлешіңіз өзара үйгіздегіні. Мен андай әйбірлер жазмағыз. Извините, пожалуйста. О, шымды кетірмәз. Бізден үшеде бек мотор бетісі. Рахмет. Бик мотор әлі. Бәлки мен сіздің бұл сообщениеңіздің дұрыс аңламағанмындыр, ашыламағыз, но бұл темаға менің бүтін сөйлесім келмей. Балаларың бар ма сізде? Менің балаларым жоқ. Менің өз балаларым көбік яқын опамның балалары бар, Аллаға шүкір. Қыздар әзірміз? Әйем. Так, біз қазір кетеміз. Полотно yapıştıraq, шуңа көріп барғыз білінде саулашабыз. Пока.